Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. As my duty is night shift, so I just woke up now. It's 2 p.m. already and this is my bed. Tu ahi kalup na ho kahin ki he thing de ahi in tu lai hi dap mahung ki pantan chi je acha jing ka tho his lo le sun hwa I mun ai hung tho jong ho adap tan hi je ahi tho hi aha sabe se jik tan Dòng lại upai lâu na thô ngày tê tê Hung thô vốn bốn hình sẹp đi khô Thật xịt gì đan chú Ít sẹp lâu là thang đệ đồ Chị thấy kị lâu na Cả điều tì hi nị lạ lăng Gúp cô na khô dình cả lăng thùng chân ấy in cái hi jing ka lang 5 hilo la 6 la ako ka imo zi in konta ni la le ka lang ni la ka tho zi ita he ka ke gut zi hi ola tu hi mai kain phit ding hin ha ka no ding hi in ka ha no na chu hi le blue color hi chi hi in chale mai phit na hi flix Hi ai kamay pit na ka face wash chikaman ai in dark spot pigmentation kanay hi alo he hen hin se pi o chi ho hi le skin care kaman ho hi in musa chu plix kamang chi tua hi plix depigmentation pa hi ka kila tha hi in mai du ho na mai hing ho aphat kha le ka ti chi nini hambo hin alain kaman pat na chi hi le toner hi in face wash hi in chi hi le moisturizer bana chi hi serum hi tu masang je ma chu mas first chu chi pa jo he kaman hi in tu he ka nei na la yin plix ma hi in ibanga chi dark spot ho hi in kaman he china lo tam na la ibanga moisturizer pa beta koi tabang mai hing ho mai dum ho up lo he aphade no um da nei se pi over guys tu hi ka hin ke no ding ka hin ki ka chil ding hi in apha de ham phalo de ham wang khe poina ke hi ka tho pha le mai ka phit ka ho ka kino chai pha le in ho ka thinga in ho se ka thinga aban le ka zu ji hi in hi chi ho ka bol chai pha le ka kisil ji ka kisil chai pha le bo an kani ji hi Nisi agi silzong na thasi da umin office ai chele I uzong potlo na office zong dap che ina I zong le dap na tu lai dap phana hi kisil ha tan ni hal hala hi kisil deng ka ti ji in ai banga ni khat ham kisil lo wai zong le num ki sa thei ji lo na I hin dan hi num lo khata ji in hi ji ai ka kisil khatei te ji in nisi a he in ho ka zu chai phat le an kani ding ahi tu ahi an kani ding ahi tan chi hi ahi le chicken wings chulaya ka hop pu ahi le alu to gutui hita ko ke mo ho na kanne kadon ahi tu ya tuizing tu ahi kom ki ko de tai ko bon de ho kan de the bi ke bon de ho lo guys ki gut de phat la he de he von sot pita ta ka be ji he in hoi chipen ki von de ham ti hi ka ngai tu na ka le de jing ji taram ki go chai tai this is my outfit ki von de ha se ji wa tu lai adap jab dap la dap ngal lo lum la lum ngal lo
sit na here. The one down hạ sai. Tua hi gagari ka nga hiin ka kigwa chaitan kay. Gagari kay last pick up ka hiin. Gagari hi ang kay thousand in 435 linggo de de zin. Ay bang kay kiman tay tua hi. People ham tua hi. Gari nga to ko ba. Lum la lum lâu, vợ la vợ lâu, thì amala, hình amala. Thì học chú hi zing na tu lai weather here. Sa zong sa lâu lum lâu, ada zong da ba lâu. Gari nga takop in la khat ga saw ti le. Pila ka sa de ham ti le. Lấy sẽ thiếu xem cái đăng giờ tầm là ading in tila con sao. Lấy sẽ thiếu xem cái đăng giờ tầm là ading. Cả vẹn nô cả lung lại gối bên hi nu bê. Lấy sẽ lên sẽ bên. Panam gala sa chay. Guys, kagari hong sung tan pahi kagari nei nga kaya ko katsi phai hi. Katsi di tayo guys, sa chan su tan bye bye.